Karbi Anglong SPA Kimi Puts Prasing Alapen Karbi Anglong Autonomous Council Rangbong Ahoya Puthak Kachingwai Hamren along Angdeng Thongke Prapo ASDC Amahang Kitek Arni Katalon Pon Bukazan News Live apherang ke rubul dihingya la sopir thepen chi otanglo Kardom Karbi Prime Time along penili sami raniti mungpi non arjoik tha bir tang ton pen Karbi Anglong Autonomous Council lapen Karbi Anglong SPA Kimi Pus Prasing IS Angbong Aru Crete Roxy Arni Ahoya Duya Putha Kaching Wayaklong Palidam Karbi Anglong SPA Anghoya Long Non Hedjong Pus Prasing IS Nang Khipang Chengsi Aru Crete Roxy Arni Dipu along Karbi Anglong Autonomous Council pen Ahoya Dui lapen Keton Kelang Kapang Chinga Putha Kaching Wayaklong Palidam Council pen ke kam akeng kam along Kengkam nang kam tu nang cipusi kachingwai along SPA Kimi Singaphan CEM Tuliram Rong Hangpen Pachinim SP Kecheng Siamai along MP Horen Singh Be MLA Banghini Rup Singh Teron Bida Singh Ingleng EM Amar Singh Tisola Pen CEM Abidi Serpo Elvin Teronatung Chetongdun Kidamtang 1986 aninkan Karbi lo Charlia Song pen amahang kapathek pon Autonomous State Demand Committee mate Karbi Anglong lapen Dima Hasau Inglong Arara Farman Article 244A kapachun jiaphan bori kirsan ponlo 2021 aninkan Aru Crete Roxy Arni an ningkan thongke brapho arta nang plengsi pini ASDC Hamren District Committee asahem Hamren along Song amahang ketek Arni katalon padopon Ada por phai sirkep apor Saram Singh Terang Mephu ASDC Hamren District Committee penajok song alama kapang jar pensi Jaimek Pangchengpon Pirthe awar akrem kilit pikajok sarkar pen kapethik pon arona phan amana peng PC Jaimek armuong edet pensi talon ponlo Anpart akangkir kang hapta kidoko ka joine apor pathiek pensi Jaimek pachun pon Sar cleaning son rong hang pen me chipahem phupon si me along Sar Sing Ingleng chitongdun Jaimek along kidamtang ningkan thongke prapho angbong hemprek amen pen aprana mui kidam nanga tumaphan kachikimo padopon Anparta hemprek ke hanga phur ki muchiki mudam sikachetong asong ja tum an amek chepa prang thu pen hemprek longlitik nitum sang se paseme nc kengkam kimika chejor ponthu jiapha chisik ponthu Inilitum kaduk awe Karbi Anglong Dimahasau rata chini leke 1986 ningkan Karbi Anglong Dimahasau Farman Bharat সংবিধান long kedu article 244E ateng pen hemprek long nangji pu labangsu Karbi Anglong Dimahasau rat chelang pet pen hemprek che hang nangji Farman ASDC song amahang kapathek arnilo basipini 17 May bangke ASDC arta ningkan thongke bra phone ke pleng la so mahang ke thek katalonor ni Farman situm da Hamren District Committee Office long pini ASDC KNC Radhi Tunda Chitong Poliglo. Like ASDC song me thang pen masi se semi do hemprek long litik tum sang sei pu bangke. La si no la nikan thong kebra pho ASDC song arta nang kling det ta mi to hemprek ka song ge la ke ingtonte la pen article 244 e teng pen to master long lok litik ke ni tum ke hemprek ka song ingtonte derji apot si ASDC song lan so se kapang tang pon tuji phan KNC song lan so se kapang tang pon tuji phan litum non Chithek long lo je constituency committee branch committee sub branch committee lahai litum aphai kijum penang chithek long lo asilahai branch sub branch constituency committee mukha kache seng pon pen ASDC song lan so se pang tang pon tusi hemprek kache song lan so se aja kong kapathi ponji phansili tum Guwahati Medical College and Hospital along Aruni Phai Crete Roxy Arni ada por phai kre hinira minute plike brapho apor malom Bukazan News Live apherangke corona kiso chilang bomahut arong kachewaya birta phirangke Bisnu lekthepen birta nangpale Bukazan Press Club asahem CCI along Bukazan Press Club alama Bukazan Press Club ame Puronjit Bora pen kapason ponahut chunbang Suras Mohanto chirak chitodun kalitang rubul dihingya kaljong Chomrong meka paraplong pamejia phan malom sapor kachiki mopona phi alang likaya lomo kachathan padopon karitang rubul dihingya Bukazan Press Club along dun mepu khibom langlapen break jamrat asaya long kaike kachra kachito dodun Bukazanor News Live-or সাংবাদিক তথা social worker Rubul Dihingyaৰ আকস্মিক বিয়োগত আমি মৰ্মাহত হৈছোঁ আৰু
সুখন দত্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁ অকল ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ বা সাংবাদিকেই নাছিল, আমাৰ অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিচাপে তেওঁক হেৰুৱাই আজি মনত কষ্ট পাইছোঁ। আৰু তেওঁৰ যি অৱদান বোকাজানবাসী ৰাইজলৈ, সদায় বোকাজানবাসী ৰাইজে সোঁৱৰিব। আজি এই যি ক'ভিডৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ বহুদিন যুঁজি অৱশেষত হাৰ মানিবলগীয়া হ'ল আৰু আজি তেওঁৰ পৰলোক প্ৰাপ্তি ঘটিল। তেওঁৰ আত্মাই সদ্গতি পাওক আৰু পৰিয়ালবৰ্গই যাতে যি শোকৰ বেদনাত আজি ভুগি আছে, ঈশ্বৰে তেখেতসকলকো মনত শান্তি দিয়ক। আমি আশা কৰোঁ যে তেওঁৰ যি স্মৃতি, তেওঁৰ যি কৰিবলগীয়া কাম, আধৰুৱা হৈ যোৱা কাম, এই সকলো কাম আমি সকলোৱে মিলি আগন্তুক দিনত তেওঁৰ সপোন সম্পূৰ্ণ কৰিম। নন-মালাম চপৰাফান বিৰতামো ইংটন ইকচিনা। আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Chorol hoy pokchokor jin ta nang na. Igar koi bong manai bang sarak thane pokchokor ong. Ko pipono bong. Pipolo te. Igar koi ni pokchokor elo ti men duwai nang nam bidam thani chichakon elo. Ajo porto lo ke bong. Pharmacy jingkir la pubunan ke. Dam lang no hi ki long bang puji mini. Pokchokor do wai nang pidun tha. Lada ka tok 24/7 open pu. Zero lo anteng puduman. Nangli tum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nili tum Alon Medical Store ke 24/7 ingpu pon lo. Lahan lo Alon Medical Store, Ijeng si Karbiang Bongpen Kang Pucheng Pharmacy. Labang so pharmacy rake 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long poniji. Lapen kilong le adawai nangli order pikang lote prapjin pen long poniji. Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nangli tumtame humrig non. Anso se kachini jiaphan abiar kipia number along humrig tame. Dihena mopit putat birta long wangthulo. Dipurong sopialong inut pen inut corona kisot chiunbo masonsi theklong. Dipurong sopialong inut pen inut abangalong corona kiso kachiunalang rapid antigen test kelang pensi lasong thek klanglo. Halapu manja long bang tho bukajana long bang krepli abangalong corona positive klang thu. Duarbagori constituency kapalo dator dehori ahawar angkang pen sangti along angtan kepon kang tonte dadajok sai tutiki aratum kaningri. Upper dehori bopong hansea rong dehori alang royalong pen sangti along angtan kepon kang tonte ajok sai tutiki arat lapen towar kacheleng pen anpar tapinang anraratum kisungna. Forlen atowar kaselam ji amen pen anisiang bong humtharo isi hinia dangpar sangti along keroi kachimit mede ajok Kuan lone dator dehuri aratum kachelenga phan kisung kachetongna. Local MEC mate Karbi Anglong Autonomous Council Forest Board Chairman Richard Tokpi ahem tikuploseta kopia poti jopani hum pharoisi hinia dampar kachelenglong mapusi raratum pen karju pado. Lapen ingnam raiko masai kya tumta ponat sikituet maputa raratum pen karju pado ponthu. Prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council Kachari abang khubang phiatum pen kacharai kom duna kenang sotlo puta dator dehori arara tumpen tuningri lapen sangti along ke pon prabjin pen ington nang puputa sai chutiki arara tumpen tuningri. Pinya birta bangkila pansi kangton iklo domi thakmi krubang thu.